Kavelino ke aloha me o kou pakahi, aloha nui kākou, aloha. My name is Aaron Sala. I'm Director of Cultural Affairs here at Royal Hawaiian Center. And with my colleague and classmate from Kamehameha Kapalama class of '94, Monte McComber, Cultural Director, we are very, very glad to be guest hosts for the Keeping It Pono podcast. Thank you for having us. We are celebrating Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi. ʻŌlelo Hawaiʻi was recognized as one of 2 official state languages in Hawaii, and in 2012, an amendment to the Hawaiʻi Revised Statutes 824 provided that the month of February be designated as ʻŌlelo Hawaiʻi Month. This measure was the first act to be codified in Hawaiian and English and stated, Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi, e ʻike mau a e kapa ia ana e ka mahina o Pepeluali, oia ka mahina ʻŌlelo Hawaiʻi, I mea e hoʻomaikaʻi a e paipai aku ai I ka ʻŌlelo ana o ua ʻŌlelo Makuahine nei la. The month of February shall be known and designated as ʻŌlelo Hawaiʻi Month to celebrate and encourage the use of Hawaiian language. No leila, ano maka'u wau, like hema ko'u ʻŌlelo. You know, moka ki hoi. So, you know, pi hoi hoi mau o Monte e nina wele keia kanaka ku panaha no hoi. Oia hoi o ka hanuola Solatorio. Aloha nui kākou. Aloha kākou. Te mai nei. Maikaʻi. So, ano maka'u o ke kai. Aole, he kumu oi. He master hoi. So, ua puka mai oi ma ka papahea ma kapalama ea? Ma kapalama ka papa iwa ka loa umi. Ua hoʻomaka oi ma ka papahea? Mala'o. Mala'o. Well, actually, kula kamali'i, malalo, ma keala kamano, and then mala'o. Maka'u a lili wau ia oi. He hamana piha. Oh, yeah. So he kumu ʻŌlelo Hawaiʻi, ua hoʻi aku oi I ka mehameha I a'o aku ai I ka ʻŌlelo Hawaiʻi ma leila ea. But ma ke kula mala o kia a pela aku, ua he aha kau ma ka ʻŌlelo Hawaiʻi. I mean, ua, you know, lilo I haumana I ka ʻŌlelo? Ai, so ma ke kula ha'a, a'ole, you know, hele au I ka papa hula me kumu mahi alani, kumu ke aloha, a malela I ana ho'omaka I ka iini e a'o I ka ʻŌlelo Hawaiʻi. Ka a'o he papa ʻŌlelo Hawaiʻi wale no, yeah. So I komo ana I ke kula waina, ua launa maikaʻi wau me ke kahi me'e o u oia o kumu lili no I ka ahanui, and pela I ho'omaka I ko'u aloha, ko'u komo piha ana I ka ʻŌlelo Hawaiʻi me ia kumu, and he kumu aloha nui ia e nā haumana puka mai ka meha. So, yeah. And then ho'omau ma ke kula ki'e, o ke kahi o ka mau kumu malela o kumu mele lani pang, kumu kawika air, he mau oia ke kahua, pela I ano ho'opa'a I ke kahua ʻŌlelo Hawaiʻi no'u, and kukulu mau ia, mau no ke kukulu ana I ke ia hale ʻŌlelo Hawaiʻi. A leila ke kula nui o ka mai Manoa, Hawaiʻi ma manoa. So, ma ke kula ki'e, au I ʻike ai no'o ai he, you know, make oi a'o I ka ʻŌlelo Hawaiʻi, you know, a'ole. A'ole. Ua make wau I lilo I mea kuke. Oh yeah. Yeah, ua make wau. Kai mukbang. Ai, dole ua make wau hele I forget what the school name, but hele I KCC no ke la ano polokalamu a leila ka mea ma ka aina e. Ke la polokalamu culinary arts. Yeah, culinary arts ke la ano. Obviously make wau I ai. You know, like kako da Hawaii. So ua make wau hana ke la make kahi ano, but I komo ana I ke kula nui o Hawaii ma manoa. A me ka launa ana me nā kumu ea e ma leila, nā kumu maikaʻi loa ma leila, koho wau o ka ʻŌlelo Hawaiʻi ke ala e hele ai. So, yeah. Oia, he mea, he kule ana e aua mo ai no no'u a no kākou. So, oia ke kumu I koho ai ke la ala. A ma hopi pono ke kula nui o hoi ka mehemeha? Ua hele, so ua komo wau I ka polokalamu ʻike Hawaii me ʻŌlelo Hawaiʻi, no ka palapala lai pua, a leila no ka palapala lai o ua hana wau I ka
mea hoʻonao au. O ka hana no ke la ua a'owa ma anuenue no kekahi kumu kāko'o ma kekahi ano. A leila mahope o ke la ua hele pololei I ka mehameha. Ho'i pololei I ka mehameha. Yeah. ʻŌlelo I ki e pili ana ka lai o ka kau I kakau ai no ka pepa, ka palapala lai o. No leila, no ke la hana ua kauka'i nui wau I nā mele, nā ano mele o Hawaiʻi nei, a pehea kākou e a'o ai ma o ke mele. Ma anuenue ua himeni lākou ke la ke ia la. No leila, he mea, no kākou na Hawaiʻi, he mea maikaʻi ka himeni ana a me nā mele no ke a'o ana. So pela I ano ko Hawaiʻi ke la kumuhana no ke kākou ana. Nani. Yeah. So, okay. Ma hope o ia lai o, ua ho'i pololei I ka mehamea I mea ia o aku ai I ka ʻōlelo? I lilo I kumu ʻōlelo ma leila? Ai, no leila ua ho'i pololei ma ke ona he pani haka lo'ihi long term. No ke la papa ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kula kiʻekiʻe. He mea maikaʻi ke la no ka mea he ano ho'olauna keia no ke a'o ana. O ko'a ke a'o ana ma ke kula kaiapuni, o ko'a ke a'o ana ma ke kula kiʻekiʻe. No ka mea ma ke kula kaiapuni, ʻōlelo Hawaiʻi wale no lako. You know, he mea koi ia. Ma ke kula kiʻekiʻe, ke a'o ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi, ma o ka ʻōlelo Pelekania. No leila, o ko'a, ʻaʻole au I maopopo pono I ka ʻōlelo Hawaiʻi, a I ko'u a'o ana. If that makes sense. Like, ua ho'opā ia na ana lula, na kalai ʻōlelo ma hope o ko'u a'o ana. So, yeah, I think that's how I got it pa'a in me. The teaching part of it, yeah. They say you really learn something ke a'o ʻoe. Ke a'o aku ʻoe. Ke a'o aku, yeah. I kahi mea, ma leila no e ho'omaupopo ai, e ho'okomo mai ai I kau e a'o nei. Yeah. And then ka'u mau haumana, like, ni nau lako, no ke aha, like, no ke aha. Like, because your kupuna said, like, that's all that's all I can say. It's like, no, because your kupuna, that's what your kupuna has taught us to continue. So, yeah. Yeah. Mahalo. Ai, kia manawa, pia kau hana ma ke kula I kia wā mai korona? O ko aloha, I ka ho'omaka ana ma Malaki, I ke a'o, kele a'o ana, virtual, ua ano... Ke la makahiki aku nei. Yeah, ke la makahiki aku nei. Ua ano hopo wau, no ka mea, a'ole he mea hou ke ia no kākou a pau. Aka, ua ano holopono no ke la makahiki aku nei. Ma ke kauwela ua no'ono wau, a'ole ha'alele ana ke ia ma I kolona. No leila pehea e ho'omaikaʻi a ho'opono I ka'u a'o ana ma ka loluila. And ua haku wau I kekahi mau mea ma Google Slides, ke ia mau mea hou, and ua hana nui wau, but he hana pono no ko'u a'o ana a no ka maikaʻi ana o nā haumana. Ka hana maikaʻi o nā haumana, so, yeah. Aua ho'omaka ia kahi polokalamu au kukulu mai ai, kukulu wa'e ai ho'i. Kapa ia o? E ho'opili mai. Oh ia, ho'opili mai. So ʻōlelo ʻike e pili ana I wa polokalamu nei. Yeah, so he mea ma kiʻiwawe, Instagram, and ua koho wau I ke la inoa no ka mea he mea pili I ke a'o ana, e ho'opili mai. E like me ka hana ana kupuna, ho'olohe oe, ho'opili mai. No leila he mea kupono, he inoa kupono no ia ano polokalamu. Aka ua ho'omaka ke ia ka backstory ho'i, ua ho'omaka me ku'u mama. I guess a little bit about he kupa oia no Papakolea, ua hele oia I Roosevelt, hele oia I Kulanui o Manoa, ke la mau makahiki ale oia ko mai ka papa ʻōlelo Hawaiʻi, or aohe I ini e ʻōlelo Hawaiʻi. No leila,
I ko'u koho ana I ka umekia, ua ano ho'ole or ua ano hopo oia I ko'u koho ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi. It's like, aohe hana, aohe oi hana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, aohe, kālā ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Kēlā mau makahiki, ua no, ʻōlelo company or tourism, kekahi ano. And Like me ka kaua. Ai. Ke la wā, Yeah. you know. Yeah. Ua no wau like ʻaʻole, ua hoʻokupaʻa. It's like, e komo ana au I ka ʻōlelo Hawaiʻi. I don't care what you say, but so I ko maua hele wawai ana mana kakahi aka, ua pa'iwiki o wau iaia, and ua a'o wau iaia I ka ʻōlelo Hawaiʻi, kekahi poke or kekahi ana lula, ke la ke ia la, and ua no hele a hoi ka mau po'e hahai, followers, ua kono lako I ko lako mau hoa e add or follow ia'u, and ua ana ho'onui ke la, so oia ka personal Instagram. Ho'onui ia. Oia ka mea personal, no leila ua ho'omaka wau I kekahi mea pono I no e ho'opili mai. Yeah. A kahi no a nana o Monte e hia followers au e haia kunia oi. E lua tau, e hia umi kumalua tau sani. A wana ho'opui wau, ma hopi o kela ua, ma popo le like make na kanui e ʻōlelo Hawaiʻi, but a ohe ala, ma waho o ke kula nui, a ma waho o nā polokala mukula, a ohe ala e hele ai, Duolingo hoi. But he mea kupono no. He mea kupono he mea mai kai no ka mea o kia kahi ala ma waho ke kula. No pressure, no rules, no assessments, just komo mai a ho'opili mai. So and we try to be funny. I know maki o make aka I ka lehu. So yeah. Dry humor hoi. Dry humor. Nani maoli no. Yeah. And then ke la pili na Makuahine keiki kane, like ano, hohene maua iho, so yeah. He ohana ʻōlelo Hawaiʻi o ko, he ohana ʻōlelo Hawaiʻi he maikaʻi ia. Yeah. So ma waho ke kula, ma waho ko a'o ana, ma waho o ho'opili mai eia o e kahi kanakahi meni, Yeah, that. Kaulana no ke ia o ke au hou. Oh yeah, ke au hou. Yeah, pehea ia. Maikaʻi, I guess ma waho o ʻōlelo Hawaiʻi o ke kai kumu puna hele a kākou o ia o kumu Les Sabalos. Aloha Les. Aloha kumu. Oia aole oia I ʻōlelo Hawaiʻi, ua o oia ia'u I ka ʻōlelo Hawaiʻi ma o ke mele. Ma o ka like puana polole ana ke la ke ia laina, ka hu ʻōlelo, and he me oia no u ke kahi. Because aole oia ho'olohi a Les mamua, look him up. YouTube yeah. Yeah, he world class, like oia ke kahi kumu world class no kako. Yeah. Ooh, ha'o ia ke kahi. I know. Kono ne'e ana I koa I just kahea wau ia ke kahi la, and like, how you doing? Just checking on him, yeah. So kaulana o ke au hou. Kaulana o ke au hou I ka o ko kaila mele, ka o ko kaila performance hoi, ka o ko ʻōlelo. He mau kanaka ʻōlelo Hawaiʻi o kou. A imi o kou I ke ala pono o ka mea, o ka ho'omau ana I ke kukulu ana I ka ʻōlelo Hawaiʻi. I mean, and he hala, ka pili keia CD o kou well, kahi, collaboration. Ka pili, kawili? Kawili, kalamai. Kawili, yeah. So, ʻōlelo iki e pili ana keia CD. No leila, he papahana a Zachary Alaka'i Hanai no na mele Pilipino, ua unuhi ia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. He mea maikaʻi wale ke la, he mana'o maikaʻi wale ke la, ua hana ia me Lance Collins.
ua makemake lako e ano ke la hoʻopili I nā lāhui Pilipino, I ka lāhui Pilipino me ka lāhui Hawaiʻi ma o ke mele, and I think it just maiau vale. Maiau. And then nā mea I himeni ma ke la, I nei, kekahi haumana a Zachary, just he mea hoʻolaulea ai I ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Pilipino, yeah, nani vale. No ke hai koho mai ai ka Pilipino, nā les. Nā les pa. Nā les, yeah. Lance, he hapa Pilipino, hapa Ilikea oia, no leila o he oia kona lāhui, no leila ono makemake oia hoʻohanohano I ke la aina, ke la mokanaka Pilipino, yeah. He pilina ko nā Filipina, no. me nā Hawaiʻi, mai ka wā, you know, I hala. Oh yeah, and wa ano helea like wa makemake nā kanaka Pilipino ma neʻi a ma o ma waho o Hawaiʻi o ano hoihoi lako I keia papahana. They're like, oh, hiki au ke holohi ka upau ka upo e mele ma ka kekahi ʻōlelo e so yeah, I koʻu no like pihi ke hana ma ka ʻōlelo kepani or you know mena mele kepani mele Sweden, I don't, you know. Mele Portuguese, you know. Yeah. Kamoa. Yeah. Kamoa. Yeah. No leila, make wau hoʻi mai I kailina pauahi. Oh, you know. Yeah. Leila, you know, he benefactress no hoʻi na kākou nei, na kākou hoʻi ma helu moa nei. Yeah. Na Hawaiʻi hoʻi, but nau no. He ha ka pauahi I hana ai no. Kuʻu ola pau, like mai ka wā ka kula kamaliʻi I ke wā o hele wau I ka mea o hele wau ki kula nui a ma ke kula nui o loa kala mai I mina auau na hoʻokama o hana wau ma expirations ma na kauwela hoʻolauna me hilo ua hoʻi pololei a ke aʻuni wau ma leila kekahi no leila and ma ke oho pela I ano hoʻoulu ai ka ini e himeni ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no leila nui pale na ʻole kuʻa aloha no pauahi kona hoʻomaikaʻi kona aloha no nā Hawaiʻi kona noʻonoʻo ana I pili ana I ko kākou ola kupono I ke lā wā, you know. O no oia no kākou keia la and her forward thinking, we all of us can only dream to be like her.